Ai ban tola cho katokoera kapakap. Tama chela nane ki kapakap. Why we need to pray. Okay? Tama chela nane ki kapakap pwe ki niyay patrowaner kapakap yeyi kela patrail. Aramasaman kininda o iluwat na nay mo rin solang. Komsolar ko nang tatong ko saywa. Iluwat na nay mo rin solang. Makom kin yeyang Bible study. Akom kop riyan tayo kin luwat na nay mo rin solang. Komu me pilata. Medyo solar mini. Anaman karapa makare tayo luwat. Okay? Buwagi. Aramasaman sa tukin buye watawat. Udana ban luwat. Roman isak isu. Poson kunggosan rong. Okay, rong masan and court. Chaban rong masan and court. Chabang kamelelo, chabang kosaya. Yung mana chay poson. Ban rong masan and court. Kidi dore kila na nay maliel kapate na naway kosaya. Kau no kun koronga sapol mamasan mapuldasan nan achay mo yung kamelele o kun manifesto aja kun kapayata. Tama masano masani makakuyawi. Okay, so may bangko ni luwat na nay maurin so lang uyamegot. Itra chayla lang kelen wadawat kapaka. Meman pan kiyang excuse te pan koso yan so koros luwat kamu pilata. Okay, kichay korusya. Asa machay mo itong Christ chay maur. Kau no kisa kung kachay poson. Okay, measure of faith. Ari po kachay na napapali poson ang kaya chay kami leleya may sayre wasaka. Ye kapakap watawat. Ara po kachay ko rusya kader watawat. Ibil kang kakela kakiyang kachay. Chay lang kapakap po kita masano masani kapakapan sa oras. Masa scripture wa ibil share ranjo. Kayon Thessalonica 5:1 patitiyang kapakapan sa oras. Kumay kasaba kalangan ng court ni me koros. Puye met me court kung katin kupurki. Kumay len kin buya na namayl more and Christ. Okay? Tuwa siya kupurang court, chay len kin kapakap. Ariya masani patitiyang kapakap. So kapakap tuwa siya kaitek may yanane siya me ko chay bang kapakap. Puye kapakap mimini kapin, kapakap mimini kasaba kalangan, kapakap mimini buya katatibay, kapagap mimini anan, kapagap mimini ponasa seli, kapagap mimini release power and court, magchay, asa magchay kisakiski, kak release power and court. So, sampu ko ipan sa rakis kayang. Ikarapa makaw na masani kikchaylen. Ar tuwa ministry yo kapagap chay ministry ang court, chay minister ang ping kichay, chay ministry ang aramas. Okay, tu aja papa coach ki sabol macai kapakapakan, cai papa nan ngana cai macai so ya kapak cai bangke lain. Okay, cai so ke mi cai kan, acai kapakapakan. Nan matu weno silisak siluo apen kacin masanik cai lender punot. Ab cai len rapak mas wing court. Okay, rapak mas wing court ansa makomup sapaler kompat longer nan wing court. Out masani dame aku perenki. Tama kauno ko porperen ki so ran koros niya chay gemperta itak ren kauno main ko ta ko promuyang ya ran wet niya iban sabaler ya sayer me itiarer wen kot to a lifestyle morin solang morin sabol mangkot ololi testerian kot arya and the seek first the kingdom of God and all his righteousness or sanjay kan ban adet tu ada sanjay kan da moni bonangan mo masani challenge punot kemerot so punot tu aja ya pali bang kapakap ansama chay kem punot chay punot aramas mo ansama chay kapakap chay wai koto wing koto hento tok la le chay la wada bebol la changata al okay so masani batitian kapakap anso koros kasabal kalanganan kinyeyang manamanan kasabal kalangan makomu yaman me truk kasabal kalangan ang kuat komban trok wasa sangan termaukan makauno wiya ama komban kalap soja kiyang kuat kalangan song sin cikicik jojo
makauno sa akin komunyerongoi just juga kerongata pilni cek serikan jo sa kapaka leptaken kalangan nyomo pok just juga kuya yang rai ponge ngenen kuot mawya yang rai kareda I karapana masani chailen turki kabeng kalangan ang kuot ni mekoros huwag mekoros ansa makamuin sensuot kalangan ang kuot kita kauno ye yang komi nang kapalo o kauno bang kaskuli komi pokomuyen weweta nan kapalo kauno mo itong kapal pokel pachael ge chay kan koros me solang matawa maka icha chay changa sangkapal chay ban duet amak chay kapal kang kodo ak chay mangot yaku promoy mangot tamo kom song kaskuli nan kapal wet mangot Icha achay puko korta chay mongyon tu acha apali achay mongyon apo ede switla ede triple tatongki chay lapali chay kiyang mango kalangan kiyang komu tami mimilale kalangan kiyang komu kachin pokong ya laut san tami mimilale kalangan kiyang komu kachin kakong kawal mimilale so tu acha ma achay kawal kan chay wugidala ni kaping wugidala ni fellowship chay bangkila ni limang kot aman so koros kapal wiya icha chay molde akamaite arya aramasmo chay panopolang klang koirta nana chay mori sola okay so episode 1 is a kwaluwa kumail wiya mepukat koros ni kapakap ngitingit bakpaki sawasang ren kot kapakap anso koros ni duwen ngeno abang kachin auteta kapito malkan kamela le scripture me ko sa yaga I patroaner nang ka school kan menakira pi ruruwain tra pi bam pick up sa wasaw kola tama ko sampal ban chailen kapakap okay Paul do I aman sabol mangkot chonta tak me itipak nan sabol mababa kauno niya alu te niya memor pon sambawat arime ime ko saya ka chailen kapakap ningit bak sawasang rengkot pokita I patroaner na naik school naglakan Satan panso to udi lau komuyongoi mela nge lau komuyongoi merpana kareta atra kanan ayo enakiyar ayo ranwat rangoros kap so makompilmang koirta nanamuye wangkot level koros mia Satan au yawi okay mia Satan au yawi kareta kauno pilpe masan ina sabul masan meban moitang troka songosong kan me chay kakong kareta ka songosong yo kom lelang kauno moitang pokita kom kakong niam ban bewedi kom bang bewedi melaut sangmo kom bang bewedi melaut sangmo kareta chay der masak kabal chay der masak chay bang korda chay mongyong nang kabal ngoi le mia pakilel kabal metuetra lakawa walen leleto tuwe metawal this is it Tuwa sutra yung sangan matawata sangan al te yapa sabangan ko sang wasakis. Miya pakilel na sangan rairo. Matuwa yung tayo chuka kilan lakap. Wang kapal at wang puna tuwa sutra pasapan. Niyan sa matayagilel na sangan rairo yung chako tong kao no. Iyan sa ko may kisan salta magkachay laramas limited. Okay, tuwa chay sa cho unsak na mea karos. Kao no kakong mea korus ya. Araniya. And some chay bank and dacha, patro the bank prongo, chay worship, mama lang. Okay, kao daksanan ngana chay, mama kongi a chay limba, chay banchogala miyan, projita. Pokita, Satan banbuye, potokotoki, chay la rain, karata, ikarapanako sa yang it. Gay getting it what ki yeramenudi. Dan so koros me victory to a poida banging godo da mia balia. Dan some child bewedier child sen celebrate perperena kapalo godo. I magayoko some child bang korda time mo yung pwede spoil. Okay, Satan der camaradetic sin. Me wat me ban spoil yala. Pwede ma ban child bang muidang por enola. Harya bang godo ikawela. Amak child bang silo cover child bang paraki limbagan Christ. Okay, mengyong pungan enong ko to nong aramas arya sotra dengan jebel ban poita. Alright, so kay ti sang masani ye me kumailen masamasan o der chugati sang kapakap ki sabol mangko taramasakan koros.
Okay, so I patro waner kapan cacani sotra patro dapon live ran koros wi kapakap kin kumail so palilaw tinaikin mi kapakap kin kichail eusangan kauna kan kito limbak yan pakong kumail so ikakela kay chail nan siyang kapakap kiyaman naman ikarapawa makauna masani nan kapakapin samet makatkat nan lan chail kapakap kiya chail mun chiji an samara masaman chail pil tong gitar kailong gitar acay mo yung pilswedong kapakap ki pokita kauna bang gisang mong yung sutraran komkak pilperanang aramas mano nang kayong kurente isak payo isak walu ikaping kalangan kiyang kot ay kak okay so muna iban sairma tuwa polma niya ko saya amoman ko saya we tuwan ibanda suway mau ko saya Lokaia Tohror laut sang koros okay so karapan men wato Lokaia Tohror kamu yo ngoy sotra trakelen kapakap makcabang kapakap ki main te mata-matau te ngoy aramas kuton biya kapakap uya tay program kapakap udana kapang palwara luwatang my minute isak riya isak ayado puksaro masani ngitengit der chokiti ngitengit der chokiti ay may mensahe ke ni ay medite tama pol no wiche check apeni ko saya wasanang ko yung current isak tayo isak walu ko saya ma ikapeng kiyang kot ay kak Lokaia ke masanan kaponopon jojo sang kumail okay ako saya me Lokaia Tohror jojo sang Israel jombatango ria ikian mo ikamelele me ikian mo puegian so me practice alasang Lokaia Tohror kay tembil alasang ap mensarawati ya poing ay kager Lokaia Tohror kapag solaw ya kapang puan so me kapang an so me utuko songan kapaka an so me mensarawo chia tarare bang kapag ki mind to je kapag kita Lokaia kan me kak matawata an so me uti po icheng ang ut switch lanan Lokaia Tohror mensarawo kito inangan kapag mensarawo kawit ki taibang kapag ki okay karade kamelele me kadang kamelele irong kay king Tohror ki ay Lokaia Tohror kompansa chamang Tohror ko pa nampuk sarawi kompana nane okay ngoy sa ulang man ma ibang wata kata me wat nampuk sarawi ay kilang me ko kakuya siya na Tohror ibang mention yang kuya okay po may ban Tohror kita malki arya ban sa ko tore okay ban sa yang experience ban sa yang kon ban sa yang aleti kapaywo so nan matu isak wano isak isu meto ping country sa masani yung warang ko masani manaman pukat pangkin yang relakan maposon rapangkin kausa sangen suwet kan re naramas nemare oraban masanen likikan okay ni wayon ta speaking in tongues iminda Lokaia Tohror speaking in tongues so magcheban pantarabuey nan puksaraw sang nan katetem marin chay sujuk irongata Moses Elijah Baba Abraham Israel chunta dokin kauno puka chay sujuk rongata nan puksaraw yakilelete mer Lokaia Tohror awut murin Jesus ansa may no kiyang real Pentecost muren ran limaisak tuwa ran paisak akat pensamba ikat talanan lang muren ran isak ansa nakat talanan lang imi ko sa yakin Pentecost po ran limaisak muren kauno aya sa tao waranggo ali ti Lokaia Tohror sani real peptais mo ngen saraw chiata po real Lokaia Tohror so kam kakin jungi dis chibang watakata po time we are yaw eulel payo na upper room we are walu isak payo lele isak tuwa tuwa jamen Samaria ko murina ray kamelela Christ red Lokaia Tohror we are tuwa sulu lel weno isak isu isak walu
Apostle Paul Lokaia Tohror na wiya Isaac paisak payo lel paisak wano Israel Cornelius to je Joab apanene ya samarabil baptize la Lokaia Tohror wiya Isaac tuau lel pa lel lisu Israel men episuskan Israel mapil re kamelele la kauno Paul pul pa pon mange Israel baptize ngin saror Lokaia Tohror so mai kak kajin watak mur mo kan tami song ko saya kecai soalan cai ban Lokaia Tohror nan mo in Jesus what okay boy Lokaia Tohror kasale yang kecai me ngen sarawi tia tapo trai okay ban bidangi amaya leta Christ is chul Lokaia Tohror isai kaleta Christ so Lokaia ya aleta Christ an sama ko maleta Christ ngenen kot patlong reamai okay ban sama kompan kawang kauno kuprami o anane baptizing ngen sarawi kamelele mi biya nane video kan baptizing ngen sarawi so ngen sarawi ban tia tapomi I signen mo Lokaia Tohror okay so Lokaia Tohror ikamelele me ongya momanai experience o ko to murenai ipsapal okay pogi ipsapal ma rejongong ko ngen sarawi o patlo ngen saraw patlong an ngen saraw ya kapakap mo mapoti daw karita chay Lokaia Tohror wiyayar nane wai tungol testimony me testify and so me kola kot sola kon wasangay tom la nan rumo wendi ay benene kapakap ikon kapakap luwet apal waraya luwet istuka kapakap akapakap ba potiyay Lokaia Tohror. Okay, so bang kay Lokaia Tohror can overtake to cha kay tek ngoy mo opotita. So imimen kakela kay kichay. Chay ban menanane Lokaia Tohror. Meman mesaik baptizing ngan sarawi. Kakaleti nanim sarawi aramas ka pulboy yaleti de kak pengkelep la ngoy pengkelep la. Warwarong kauno mengkilang kuyawi. Okay, so iban last ki yang kichay scripture kayong current Isaac riyaw payo lel Isaac. Kayong current Isaac riyaw payo lel Isaac. Ako saya tuan ngen men yang ngen saraw. Udana ba miya lupon ngen saraw. Chay juga ko saya jate masani tepo nasa ngen saraw yap sucha experience sucha yang kon sapol ma market udana ba market na chay more personal ba market nan momocho ba market nan way ingenen court mo kasala ba na kauno yes okay ara masaman masapoy ansa ngen sarawji atarpe we salar masapoy ara masaman sa chuka ko say mon pokon ngen sarawji atarpe we ay ma okay ara masaman sa chuwi ko sarawi ngen sarawji atarpe we kakeriang we ki okay, jadi juga orang man mai ban kak koso yap siang kon. Karena ipagik cile pan menanane. Kai kosaima, kai pataken Christian Mission Fellowship de every yom de. Yo momotso masanang god. So i masanang god macay uniform lale. Okay, macay koros so cile bilibil atana chay momotso. Aki chay la paleta masanang god nituan masanang god. Achal pan menanane arudan achal wewe achal kokon pan sang troyo kayong kurente sa kriyaw payo masani sangan kisakis en ngen todomia ap ngen draman mekin katkita kisakis pukat sangan alap Papa ko totromia. Alan, okay. Sangan Alan papa ko totromia. Counterman meramaskin papa. Sangan koyak and tatok totromia. Kot metraman makin katkiyang sangan koyak koros o ngaramas koros. Amanaman kin ale pai sangren ngen sarawi. Puen kotokiyang nikamauban aramas koros. Aman kinale sang ren ngeno masanen repit aman sang ren
ngenota masan and dedeki ngenota kin katkiyang aman poson o bilong aman manaman and kamawiyala mesomaukan ngeno kin katkiyang aman manaman and wiya mokit kapriyamoikan o bilong aman and kakpatakiwe masan and court o bilong aman and kakasawiyata kisakiskan me sangren ngayon sarawi o kisakiskan me kaitek sangren ngayon sarawi. O ngaman ngeno kin katkiyang koya kin lokayaki masan kaponopon kan. O ngaman koya kin kawewe masan pukat. Ar me pukat koros ngayon traman o ngayon otra me kin katin wiya. Ima katin katkiyang aman aramas. Koros kisakis pukat tuan mea katrin kuburki. Okay? Kameleleme. Osang wata sansal karetama. Chay ban solang trak, chay soja. Men wewe kilangin sarawi. Loud dina trail ban. Limited to a pok. Nana chay papakot. Puentung tier. Yakarapang kisakis puka, menetify, men kakairata momotso, men kakairata aramas, prenosala rai kauno. Kareda wasang wata kasalita song tuaw, kameleleme, epilkak trodo sama, niaralap, song tuaw. Kayo kasi yamengin sarawin kiyang child repeat, lokayang wayo etify. Okay, tuwa ng saraw ken etify. Armay bang kapakapin in the spirit, tuwa hukaramarakas karaba. May ban kudong kapakapaya so say ban japsangya ibkak chap kita Lokaia Tohror may yanger peptaisin ngayon sarawi. Pagkita Lokaia Tohror ban edify ban kidong yan nan ngenaya tami yan nan kapakapki. Te may pangapang miya pakchekin pertaw dan sudah chay poson. Te sudah chay kaperan tuwa so low nan ngena chay kan. Arya tipson te tok yomo. Ngayon sarawi sawas pachay. So ang sa machay pan kapakapan Lokaia Tohror nan ngana chay ka revive tuwa kontawasa kelailta. Okay, kelailta. I patrowaner me kela patal mimere encauno. Esota mimine moni, esota mimine panenay, esota mimine mokan wangawang tuwa banggo to goy. Ansa makom luwet, kom kak speaking in tongues pagita ngayon sarawi pa na edify pang kakela kata nan nganomian. May lakan magunwiya tatok so drama anso na may tot ya kapakap monti kapakap ni po may kana kadrop Lokaia Tohror. Okay, ukara marakasak kara barakanti ro barakondo. Lokaia sali. Pagita ngayon saud kinatang kingital oppression. Okay, am yer na naikaskulin ngayon saud. Manakiro. Okay, doja kan itang kingital punot. Itang kingital insensuat. Ngay bikilang atra nu sape too much. Okay, too much kapunot di chemi bangya rachungeti. Rachungeti po yengka edify nan ngene sangren Lokaia Tohror te kau to kong kau no. Kisa chay pampara mak chay luat yeramen yangeti. Kau no kiyang mukir Lokaia Tohror punyam pan Lokaia Tohror aban edify abang kakela kanan nganom komi kelail kom gager pi kakela ka me chaikan. Okay, tama pilingin sarawi wiya ni wasang wata kiyang chalen de ki interpret. Okay, chalen kawewe chalen wewe ki masano. Ngayon sarawi magan wiya to mo. Ebil kito kisakisin poson. Okay, gift of faith. Gift of faith ako ikchay bang kola dra lelma, ako ikchay bang kola dra tauliya lama. Pagkita kisakis mo gift of faith. Karata masocha chay poson mangot menlaw kito ay poson. Okay, miya maganda. Dan ya polang kamelele. Apolang kamelele ko san ren Satan. Atay puko repent mangot makong ya po isto kamelele. Menlaw kito yung kamelele. Menlaw kito ay poson. Okay? Kano katkiyang poson sa makong sapal po kakiyo mo. Chay bang kakairata poson san kapaka watawat. Kamaw yala gift of healing. Ngayon sa raw bilkiyang ramas gift of healing. So ika kuya kapag kilapen o estromaula alap man makaw no moidang kisakisin healing ako to kapag mawar. Okay, so child chana na
lek pana perin pana chay banana we mek chay wok pasang sabul machay kiska wok pasang meneutra the dog men kabrenda kuprang god so okay kichay mokitin mana kopriya mo ikan okay kasi ya rancho mia ramas me chon sarau yap sutu tolul kamelele mana pe okay an sawo dan ebet kompak of the weja chailindang got me just kamelele kauno me fuksarawa de yan chailer makauno ka ko me ko sa masan just sambau ya wita iwana ka ko yamo mona bans chuka kuya songko puriamo ikampo peni masani me cheka yang wuya okay so me man ban susui song puka to just susui ka blessing e susui ka pai telingan me kauno konong sansal lalle nanam no re so jeban menana na kai tek sui kisakisen discern to a kon wasa nan wasa wada anda ta me sang rengen sarawi o ta me sang ren ngen saut Ramasaman eu kisakis mo discerning spirit akak chay kau tak me mano mia discern akak irongatar isa ramasman manane deliverance okay chay kau tak sojaman kikisakiso chay ban orala pi alarma ramas korosong atroyo aso ma kamu chunta dagan kau no tebil kamu soja mo taidel na mo joab kisakiso mi remi Komga kontar o kola kapakap kila babo miang en saut poe aramas sika sutra yang kon keso wasang wata ka yang chay mia sangan aramas kameng en sarauki yang kisakis enan kon wasa speaking in tongues me ko sayaw speaking in tongues sa chay nanti yang koros yang poe kita esawasa o kapakap eso ka kela kanan nganom Ansa mo kamban kapag pila song kan may bang karasa ba ikapag pimpona sa ibang ko saya Japan Australia New Zealand my god to kapag may matawata mo kan ansa may iter ay bang kolanan Lokaia Tohror ansa may bang Lokaia Tohror to konak ay malial sa nan ngenaya eyewang kauno ibang konda tama kauno kupurki ansa may bang potiye ya ban momon kapag ba mini kokop te kapag ba bang potiye mini Toke tama kauno men chailen intercede ki te chailen kapakapin po na sa akin so kapakapin na kasampal pwede kapakapyo mga saraw su chakaw kawe tutan kapang etron kasangat okay kapakapin utuk o kapakapin ng saraw wak pasang kapakapin ng saraw ban wado pwede kauno mo yuto talk La sinong kisa kawewe masanan court. Okay kita kisa kawewe masanan court. Okay bangkak patangi masano kami sojale de mekot. Amano ban pataki chamasano drin mekot. Pokita kisa Okay kisa karata ikakela kay kita saulang yermen chel perimpana abchay ban mangi ituan masanan court. Chay work pasang chay tuja mier me patangi pas de leo nang ko control jo paluareo bai se joka kandan chumoi chana ne yuk chay la na ne pana a chay kisa ka wok pasang menta tok pana o kalingana marang kauno chay kapagap o main kaun Jesus kalanganan kamay kapanga maromoy saraw kalangan kapingi yang kamay Lord karusia me kasta patroto nan wasan Bible study word kapag kiyang kamu yung kacang kupuro kapayatan mo korusia kamu magkacang kalangan kamu magkacang sarawi kapag kiyang kamu masan kan koros meseronger en sarawi pagkakaya mo kamu yung kacang sayr triyata po mo rong korusia kich korusia sana ne kamu rang koros pues ang kak mo makaw na coach kupurki kamu kacang peresang koros sumao kamu kacang peresang koros budungan tepelo kamu kacang kakela nan ngana takanat limpo kong komu yat menasay komu ila in sarau tieta peot pusender papa komu ni penat kel asen ka wewe ki ka wetin komu o komu it panan ngana menanat mor sa kapore yang komu yat kapengat kasabakalangan komu kaun Jesus mo yat kanat sang komor amen so chay baniter wasat bang prodo pomet klakisa ke bang kapakap life o klak silu
pan zoom mong seri Lokaia wai okay so mega memen zoom tunin patrong kalangan pong mau men sa mau so chuk mau ran mau